No sleep, no sleep. Imate slabije računare, a ne znate šta igrati? E pa tu je vaš NoSleep da vam pomogne sa novih 5 igara od kojih će vam se barem jedna svidjeti. Ovog puta krećemo sa trkačkom simulacijom za sve ljubitelje motora MotoGP 2, igra koja za godinu izlaska i malu zahtjevnost nudi i previše. Bolju grafiku skoro pa i ne možete dobiti, single player kampanja je složenija nego što smo očekivali, ipak je ovo MotoGP. Svi ste čuli za ovaj serijal kao i za nastavak o kojem je bilo dosta reči i dosta pohvala nakon izlaska, u pitanju je Splinter Cell Chaos Theory. Igra iz trećeg lica koja je pomogla ovom serijalu da dostigne ovako visok nivo. Izašla je 2005. za Xbox, PlayStation 2, GameCube i Microsoft Windows. Svi vjerovatno prepoznajete ovog čelu sa barkodom na glavi, najsmireniji i najbolji agent koji je ikad postojao u gaming industriji. Igra koja je izašla 2006. samo godinu dana kasnije od Splinter Cellovog nastavka kojeg smo malo čas spomenuli. Popularni beli sport je ponovo u akciji, ovog puta u našem klipu. Predlažemo vam Top Spin kao četvrtu preporuku ovog klipa. U ovoj igri nećete vidjeti neki od najpoznatijih tenisera današnjice, ali ćete se zato dobro zabaviti. Ovoga puta vas nagrađujemo sa još jednom sportskom igrom, ovoga puta sa košarkaškom simulacijom NBA Live iz 2007. Mnogi kritičari 2007. godinu smatraju prekretnicom u NBA serijalu. I to bi bilo to što se tiče još jednog klipa o igrama za slabije računare. Do sljedećeg viđenja. Uživajte!